gitu. Halo Timpal, apa kabar? Pastinya harus baik dong. Kembali lagi bersama GeoGita di channel yang terambiar, yang terblableblu ke Pak Tujeng. Kali ini aku mau ke Nusa Dua, mau meliput ogoh-ogoh gitu. Kebetulan ada yang komen juga minta aku ke sana. Sebenarnya aku nggak tahu ya alamat Banjarnya di mana aja di sana. Untungnya kemarin teman aku nawarin untuk nganterin ke sana gitu. Asik ya. Tapi sebelum lanjut, nggak ada ruginya kalau kalian tuh tekan subscribe, karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Oke, check this out. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got you wild upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got you wild upside down. Upside down. You fear is chase you disappear. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got you wild upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got you wild upside down.
truck route. Yeah.
Halo Timpal, ini Banjar terakhir yang aku kunjungi, namanya Banjar Rore. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Subscribe.